Evo samo da, pošto ovdje imamo i privatni razgovor, imamo ovdje javni deo razgovora. Dobro, recite. Dakle, šta ćemo recimo sa fluktuirajućom transrodnošću? Šta ćemo sa tim da neko, recimo, ko postane od muškarca žena, odjednom shvati da je pogrešio? Ko će onda odgovoriti da se on vrati, ali šta ako on ponovo, kad se vrati, ponovo shvati da je on ipak žena? Hoćemo da imamo onda operaciju na godišnjem nivou, na mesečnom nivou. To će budžet ljudi kojima se seče struje i koji nemaju para da prežive, on će da istrpi tu vrstu igrarije i bizarnosti. Kako je moguće da u Nemačkoj se donosi zakon da do kraja sledeće godine se ukida pol, u ličnim dokumentima se ukida pol? U Britaniji se... Pa ne, ali... Izvinite, gospodine, u Srbiji ima 30 osoba koji hoće da promeni pol. I sad ovdje gospodin govori o 600.000. Pa da ponovo menjaju. Nije isto. Jednostavno, koliko ima na spisku? 30? 400 promenilo. Prema tome... 30 osoba. Promenilo, jesu to Srbi 400? Država je dozvolila 10 pacijenata godišnje da promene pol i to koji prolaze jako veliku selekciju. Oni moraju 2 godine da provedu sa roditeljima svojim, sa psihijatrima, analize, imamo 3 psihijatra u timu, analize da se vidi da li to zaslužuje. Deca će umreti koji nemaju lek, koji im spašava život, a bavit ćemo se tim 0,00001% i ulagat ćemo isti novac koji se ne ulaže. Izvinite, mi nemamo toliko novca, mi nismo prebogata zemlja, mi smo siromašna zemlja i moramo da pazimo na prioritete. Ako je prioritet lečenje bolesne dece, ne sme ni jedan dinar da ode na bizarnu želju 68-godišnjeg pijanista ili kompozitora koji hoće da bude žena. Iako mu se prostata mu raste i širi se. Nama se zdravstvo raspada, a vi ulazite u politiku direktno. Samo da bi došli do svog cilja. Raspada nam se zdravstvo i vi sad rušite to zdravstvo